Mingen gedeylersingler dep. Egerde bugün 2012 yılı biz 6 mingen gedeyler bolsok, 2020 yılı uğ kaldıktardı mingen gedey bolabız. Oşondan keyin bizdin mamleketimiz çok bolot. Oşoga yol vermesden mına sizler okşaman. Hazırdık internette yazıp atpay 100 kişiye jetpegen kişi turat dep. O jerde mına turat. Men toluk işenem, üstede 20 mingden aşık gelmemes adam oturat. Yep. Kança kişi çoğulganda emez. Bardığınızlar cünögünüzden büyük gelip ataslar. Bardık Kırgızstanda bolgon sayasatты sizler jasaysızlar. Oşonduktan biz bugan yol vermешimiz gerek. Hurmattуу mekendештер. Oşonduktan men aytarım, egerde Kumtör Altıngeni bugün mamleketke işteş gerek dep çeçim kabul alsanızlar, anda biz bugün çeçişimiz gerek. Egerde жоқ, dagы kütө turalı, hökmöттük komissiyadan tüzülgön uğrular var, hökmöttük komissiyanın jыйынтыгын çıkarsın deseniz de, anda kütüp turalı. Emne üçün degende, men sizlerge aytıp koyayım. Hökmöttük komissiyadan tüzülgön uğru komissiya, bugün günde men jana sizlerge aytıp öttüm. 3 komissiyadan 3 topta oturgan komissiya tüzüp atat. Göz boyamoçuluk kılıp, özlörünün dayardap bergen ekspertizasını erten dekabrda bolobу, yanvarda bolobу, jogorku kengешке çıkıp, oşonu jarıyalayt. Mına okuy, Kumtörde ала албайт экенбизler. Бирок урматтуу замандаштар, men sizlerge aytıp koyayım. Mına Bulutluk Koopsuzluk Kızmatı'nın ofitsialdуу orun basarı jarıyaladı. Mına bugün internette jürөt. Kumtör 92 yıldan beri karay büt gelişimlerdi mıyzam buzuu jolu menen bizdin sanalуу чиновниктердин çöntögünün kızıkçılığı üçün tüzgön dep aytıp atat. Bирок ал Bulutluk Koopsuzluk Kızmatkерinin orun basarının sözü bul jerde mындай bir çamda эле kalıp kalat. Anaga hiç kim көңүл бурбайт. Себеби президент баш болгон, премьер министр төш болгон. Бардыгы ушу драконго айланып, Атамбаев айткандай баягы ак үйгө келип дракондун куйругун кесип, анан кийин өзүнүн куйругу өсүп кеттир дегендей өзүнүн куйругулары 5 метрге өсүп кеткен. Ошондуктан урматтуу калайык калк, мен сиздердин колдооңуздарга муктаж эмесмин. Мен өзүмдүн проблемамды өзүм чечип алам. Мейли соттойбу, мейли оттойбу, мага чыкпай эле койгула. Kumtör бүгүнкү күндө колдоого муктаж. Kumtörдүн артынан сиздердин келечегиңиздер турат. Kumtörдүн артынан ушу биздин келечек муундун тандыры турат. Ошон үчүн мен сиздерден суранбайм, мени колдогула деп. Мен өз кылган ишим үчүн, эгерде мамлекетке зыян келтире турган болсом, өзүмдүн мен башым да жетет, акылым да жетет, өзүмдү өзүм коргоп алам. Ошон үчүн Kumtörдү колдогула силер. Kumtör бүгүн Кыргызстанга өтө турган болсо, Кыргызстандын келечеги болот. Эгерде бүгүн өтпөй турган болсо, анда Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетет. Дагы бир сөзүмдүн эң акырында айтарым, урматтуу депутаттар. Бүгүн мына парламентте мен азыр ошактан келдим. 70тен ашпаган депутаттар отурат. Ошон үчүн менин оюм, жеке оюм. Сиздер кандай чечим кабыл аласыздар билбейм. Жеке оюм. Кийинкиге калтырып, 10 октябрга калтырып, 10 октябрда бардык депутаттар толук отурган кезде ушул маселени чечсек деген менин бир оюм бар. Эмне үчүн дегенде? Бүгүн качып кетти, мына бүгүн качып кетип, ошо 70тен ашпаган депутаттар отурат. Мына мисал катары айтып кетейин. Турсунбек Акун, Турсунбеков Чыныбай Акунович деген СДПК партиясынын лидери бүгүн Монголияда жүрөт, 10 депутатты алып алып. Командировкада жүрөм деген шылтоо менен. Булар бардыгы Kumtörгө каршы берген. Өзүн нарындын кулуну болот. Мен ошого таң калам. Эмне үчүн нарын эли уу ичип отурса, ошол үчүн Турсунбек Акун, Чыныбай Турсунбеков тескери добуш берет. Угуп туруңуздар азыр. Ошондуктан менин сиздерден бир гана өтүнүчүм бар да. Бүгүн бир эч кандай башаламандыкка барбай, эми билбейм, мынакей
Fatbek Kocanani'miz деген çüy yöröğünün sol toğrusundan bizden jigitimiz turat. Başın uşul mitingin barını uyuşturup eldin ünün, eldin maksatın şu kumtör boyunca, jana başka şu mamlekette bolup atkan mıyzam buzuşuluklar boyunca eldin ünün jetkizelde uyuşturup atkan en başında turgan jigitimiz öz sözünü aytsın. Andan keyin anan şu el çeçim kabul alabı.